Yabona indaba engizexoxa nje kamanje ayidingi nokuthi ngifake ifilter. Ngicane ngitsho ngiyahlanya guyzini noma ngiya-overreact. Yo, bengithi ngizonixoxela kahle kusasa le ndaba ama-earbuds ngiyabona ukuthi akufiki nobuthongo. Like ihlalile enhlizweni. Okay guys, lento yokubody shame yazi I think ithanda ukuba serious. Okay, sharp ke izolo Sunday ngivukile ngasamoya ngiphelezele omunye ugeli ngizothi usisi wami nani but nje ngiphelezele omunye ugeli sinobudlelwano obuthize naye. Samoya. So kuyalindwa ke lapho safisa esahlala ke esenza lento beyoyenza yina because bengicampaign mina so ngimlindile ke. Hi, there is just other girls abayi2. Eqale lo nomunye athi kumina okay. I think befuna ukuncoma lokho nje bengimphelezilile. Athi yena umuhle kunosisi wakho. Athi muhle kunami. First angendaba ukuthini but bese ngike sidinga ukuthi mebincoma athi muhle kunami because mina ngizofila kanjani wes from umuntu esifazane because I think menziwa abafana like asinaki. Yabo lento body shame ibuhlungu and asinotice up until iyenzeka kuwena. Mina ngekho right namanje angikho right kabi anganoma uvela ungithole ngivele ngekho right aphindwa ngaba right kakhulu yini. Okay, yatshela ukujasa ukuthi muhle kunami. Okay, fine. Okay, nginganaki ke lapho guys. Okay, uyamncoma. Ngihleki but ngizwe ukuthi hawo. Ngirealize kancane ngibethe ngithi ayi ngidlwe le. Ethi omunye because bebe uthula bogeli lawo. Athi omunye chomi ungabi fethi njengosisi wakho. Ngifethi mina bafethu. Yabo amantombazane ayokwenza ukuthi usihenge wehle ube ne low self esteem. Amtshela ukuthi chomi ungabi fethi njengosisi wakho Jimmy. Yabo lapho guys ngizwe inhliziyo yami ishona phansi. Ngazizwa ngisindelwa, ngazizwa ngishiselwa. Ngaphuma ngahamba mina mangiphatheke kabi ngiyalala. Ngisalinda ugeli bengimkhaphile ngaphuma ngihamba ngohlala phandle guys. Ngalala. Yabo nje ngasibheka esibukweni before ngiphumela phandle. Ngihamba ngaphandle ngahlala esihlalweni ngalala. Ngavuka siqedile nananto besenza. Yabo sihamba nje like angisekho right ngiyazizwa ukuthi bafana bami. Vele ngekho right like bekwenzeka izinto eziningi nje izolo kuningi bandle bekwenzeka kimi manje kungiphathe kabi guys nalokho ngicela ukuthi especially abantu besifazane from girl to girl cela safethu sinothi sendaba ebody shame like isinga complain ngemzimba yabantu uyancipha uyehla like mina ngimncane last year mina angikho akukho ngiphatha kabi ngokuthi sengikhuluphele manje ade ngimncane mina last year even ngabo June bengimncane bengiqoka size bani 32 or 34 manje bengimncane ngishana ngisisame esincane manje ngikhuluphele ukuthi wena uzothi awufeel right ngothi ngikhuluphele ayikho into engenza lokho okay bangitshelile fine ayikho into mhlawumbe engavuka ngenze ngithi uNkulunkulu ngenze ngibe mncane nabo guys angikho right like angikho right okwangempela how so ngazobesho njena yabo lento ebody shame like noma ngabe uyazi ukuthi okay ngimuhle right ngihappy ngomzimba wami but nje how if kukhona umuntu ozokubody shame like kubhlungu bafethu kubhlungu like asinaki angibabambela inhliziyo ngenzeka ukuthi vele bebethi bayadlala but lento ngisho ukuthi ibody shame awuyinotice ukuthi ibed up until yenzeka kuwena bona vele bebedlala ngeside labo futhi vele for sure bakhohlwe nokuthi baye basho njalo kumina but mina kungiphathe kabi lokho angababelanga inhliziyo nani but nje ngithi angishare story nani la TikTok ukuthi hawo bafana bam but it's fine. Like anginamona ukuthi ubencoma usisi lo bengihamba naye bekumele emncome vele eningishilo ukuthi okay ngiyambongela bekumele emncome nani vele muhle kuGorgeous Bandle muhle bekumele emncome but awuthi emtshela ukuthi like muhle kunosisi wakho like muhle kunami asike isidingo salonto leyo uma ncoma umuntu umncoma ungamtshela ukuthi muhle kunobani sike no complain ngemzimba abantu. Hello Mzansi, welcome to Mgoso Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. You know, I honestly wish ukuthi ngazuthi abantu bangastop lento ye-body shaming because ayisi right and iyavesana buhlungu umuntu vela akhulume something ngebody yakho without thinking ukuthi lento itokulimata kangakanani nangokuthi wena lento ayikuphathi kahle kangakanani. I mean umuntu makagain weight uyatibona umuntu makalose weight futhi uyatibona. There's no need for you as a person to comment about someone's weight
because that is just not okay. And we've been telling people ukuthi abanga-commenti ngema-weight ebantu, so kulesikhathi nje akekho umuntu othi yena kade ukuthi commenta nge-weight yemuntu akusi-right, they know, but still people choose to do it anyway because stobendani. Do comment your thoughts when are down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.